Dua dia namelo nabita sampajangi, di sisa namelo todi na sampajan namate yang kedoto kain renal di nawaja namate. Itu. Dan ibu dan bapak upodakinang ya rokok tomas sampajan namate bu pak. Ya ku jo kaki kuma kada teniga koro kada kiyanum bo lele ku pamasen wa taala. Akada lalu ki ku pas sampajan mate akada lalu ki lele ku pamasen wa taala pasti masih itu. Pama sampajan. Tapi kudena sampajan ibu pak dina sampajan namate aja lalu tak kada lele ku pamasen wa taala ya no kada bani lele ku pacalan wa taala. Pasti barasa itu. Iya, maka itu dia sampajan. Ini hadiri saja mak. Pak kato-kato aja tu tahu. Gak tahu-tahu nak kau mating. Korita. Alena na mulai tahu alena mulai tahu juga kuku buru. Alena pasuru dek mau panas sampajan. Dek mau panas sampajan. Agar hadiri sidang jama. Alena mulai juga kau masih jeng. Napa pertama tu mati kau masih jeng. Napa masumat tole alena. Lah hilang. Kato-kato tu tahu. Gak tahu-tahu nak hadiri sampajan. Parfuki makanya mewangi parfungi ko mati ki matu kapur barus agam mulu muatuang denalo mewah ada bali bola ko to kasiasi to fadi aga masa na bati-bating ini hadiri selanjutnya mah tega ni rumah karet si banci mak bali bola ya ilah katonga tu tahu hadiri sidanja mah pas sampajang amo je koritai ngajami lo nama bani ko masih dia kan ada bos sampajangi kota kalian tapi fasa samu tuh fasa samu tuh pangama tuh timen no tuh biasanya pak mondro bolana ya kola lokai mas sampajanga sera ya na lesu tadana kalau kuna tena doko sujadang sisana lesu desa kamu pakor mako tutur pas sampajamu tuh foler nakuma baraka sampajangi hadirin sidanja mah itu sampajangi itu angka hubungan naku atiwi itu sampajangi aku makanja sampajan nate matama sampajan nama pulotonil mas sampajang ya nama kanja sampajan na fure panga paja panga nah sama mage inna sholata tanghani fahsai wal munkar sampajangi malau pole perbuatan munkar basana nairo nakoko kalukuna tena doko sujala sisanna makanja sampajanna nasa aja tak nialah anu na tak tahu akar faja itu hadis saja mah karena ya na rumah kedewi loki banyak maksana kasih dekna na bati-bating itu fadi to kasih jalalo ibu dan bapak basana kani halena sila surta Pak Darwise maka kuangi ibu dan bapak ya rui di keluargana ya rui di keluargana maka kuangi ya falekong kebangsaan itu mana agak patudang sila surta napa bicara ma deceng aja lalu pak katong-katong tuh tahu hadis saja mah silalona puri lemah tomatuana lesul si gajang magaing lo ya pokoknya alena lo malamana ya pak dalam satu keluarga itu pasti kama cecek itu pasti kama nguak lo malamana gak kayak dia kalau nak berang alena mah lo malai itu hadir saja mah jadi ajalah lo makare magi pakasingi ibu dan bapak jadi ibu dan bapak iana tuh nang kayasang ibu pak iana tuh nang kayasang takziah ya sange takziah paparingarang bangsana lena Pak Darwis Hormatu aku purani iceme purani isang pajangi jadi ibu dan bapak tafaratikan ina ibu pak tapasilengangi ya sange jenazah si bawa mayat aku mayat depana pura iceme tengkalinga bu pema ulangi ya sange mayat ede pada puri ceme wadi mopa matanje dua ngeso talu ngeso aku papada nabita hadiri sidang jamaah asenengi namate nabita arabama ini lemak magai angka sahabat natajen yagi koden deto naga senang deto makade makabungi maga nangkai tajeng desa mariga kamantajeng cuman ya di bangsani di agak tasana tradisi tadi ogige ya canggih fatanjeng jadi itu ya senge mayat de pernah puri ceme ya senge jenazah purani iceme purani sampajangi tidak boleh lagi bertahan harus dibawa ke kuburan harus dibawa ke kuburan. Yang kedua ibu dan bapak
Ia tuku ipanonnon itu tanawe to matewe na falanta tu tawe tak be katelu. Deno na mahada maka kuangi si bariolo. Ya riolo kumanuru guruta ya tu to matewe bansana kan kakitu da mapakwewe. Ipanonno jolo kute napi falenna napang katau tatto mak bicara sidi. Aga na ho heng. Ibu-ibu dan bapak-bapak angke hadir kuen kanila daruisen. Loi itiwi na kukuburu loni ilama. Idi mak bali bola kue de to gaga fura neo mak bicara nama kosara batena na tersinggung ki adam pengang he loni tiwi kuburu he. Itu yang pertama. Yang kedua engke daruseng idi neo bali bola kue kamana ka agagata pura nala balu-balu tatogi na de na wajai tapodangi keluargana loni itiwi he. Apa indrat to sana itu nasaba ibu dan bapak dua de namelo nabita sampajangan desisa nalo nabita sampajangan tau de na sampajan namate to de na sampajan namate maka de nabita yoli nabita ko sahabat suruh latalang kato kromelo ibata bawah maka de letu nabita iga yewe maka de pulan ya Rasulullah yanu suruh latala maka de jolo lo kama kudana pas sampajan maga ye tawe namate maka de na tawe suruh latala de na kana sampajan namate aga na nabita purade usampajang itu mapakwe iko na sampajang sahabat ini suruh sampajang. Yang kedua tongka indrana nade nawaja namate iya gangkana hadiri sidang jamaah ipodangi rumah kare iya laban ibu laban iya dampak ibu pai kegangguan Indosiar Cinampak iya Wadi itu na wadi dini palabak kasi. Jadi ulangi bu Pak, masalah indreng desisa namelo nabita sampajangi kung ke indreng natin namate. Iya. Jok kasi nabita ibu dangi makare suruh latalang ke koromelo ibata bawah makare nabita letu koroniga ye makare sahabat ipulan ya Rasulullah yanu suruh latalang makare nabita ditoga indreng ya namate. Nadina wajai makariya na toy suruh latala na katulung indreng nadina wajah namate maka nabita purade ku sampajato mapakwe iko na sampajang leso nabita mate jadi ini ibu dan bapak dua dena melo nabita sampajangi desisa na melo to dina sampajan namate yang kedoto kain nadina wajah namate itu dan ibu dan bapak upuraki nang ya roko to mas sampajan namate bu pak aku jo kaki kuma kada teniga koro kada kiyano mo lele ku pamaseno po taala akada lalu ki kupas sampaja mate akada lalu ki lele ku famasin wa taala pasti masih itu fama sampajang tapi kudena sampajang ibu pak nade dena sampajang namate aja lalu tak kada lele ku famasin wa taala yanu kada bani lele ku pacalan wa taala pasti berasa itu maka itu dena sampajang ini hadir saja mak pak katong je tu tahu dega ga tahu na ko mateng korita alena na pa mule tawe alena mule tawe joka kukuburu alena pasuru de mo panasam pajak de mo panasam pajak agar hadiri sidang jamaah alena mule joka ko masiji na patama to mate ko masiji na pamasuma tole alena lah ilang katonga tututo de ga tahu na hadisa cuman ini rumah kada ibu dan bapak atau syukurullah bansani di kue mega to hadiri atau mata siang angka kampo hure won rumah tasya bu mamanu ka seding mirikire iro farruku nataro masa sibabu ka makare mageng mapamu lengka ka korode monagaga dupai ka sidi menre bola iya mato menre bola kedua mata ziana ya asera bawa burane makunre di sama asera toga gangkana tawide kuega yawa madome tawe korewa ngapa-sapa eko palai kandangi buat marukah nama tak sia kaya sih ilaha illallah katonga tu tahu desa upodani hama kerhei yaro ya sange amatengeng detu ga miseng pungala taala rampe ko korangi wa mata dari nafsum bi ayi arbin tamut dega ga miseng se dia lena makara melo ka mate upat ku mate dega ka itu hadir sudah jamaah jadi narima kuana bapa dan ibu aja lalu nengka cafa-cafa amating jadi katu papasan Allah taala bu pana hablum minallah wa hablum minan nas pakasingi hubungan ta Allah taala pakasingi to pada terubata
Apa aja lalu nang kasih banci-banci mak bali bola. Makare magay. Bu, iya lino mo pati onroy. Maga ta sedih ko tomate na. Biasa tuh gora bali bola apalagi ko majame ni si Pak na. Gora tuh bali bola. Ya, deto tuh kaga matu orang paramum pule ko kumate ko pada di mana mutu. Agar hadis agar aku mapapeng. Naku majampe tabu tomate. Makare tenala dece mate. Aro, nala deceng. Mate bo yang nala deceng. Maka liwa me jampe na. La ilaha illallah. Tapi ko madece ki makasiki tapana nakatan ni temuna nasa. Kasin na tau. Uy, mate to kasinge. Mate to anu aro. Apa ko to? Tapi ko de na de to makasing. To majame to ni ampe tapa makarab nala deceng. Makatan masana matulkan riwi nasa nala deceng mate. Itu hadis saja mah. Jadi ini ibu dan bapak, kau bolehkah macerama kau biasa palima, macerama maulid? Kaya ro bali bolang na nabita si bawa tanya saleng ne bali bolang nabita dena kana majati na nabita ko bali bolang mana sama katanya saleng itoli ijambang to pak denena we katalu ijambangnya denena nabita na deni gaga ro kota subuh ni deni gaga jo kana bita si rewi na tirto panandre na tiwirto ha bepa na tiwirto ha bepa alena nabita tiwireng ibepa tama wi arona nabita aga na pau yaro nabita asana aga na pau ero tanya saleng surong kulatala tadampeka iya tuh tulijo ka jambangnya deneta nasang makre nabita na justru ena ro tiwireki aga fa makre kak magi ini galang ganakku iya makre si ronaro kafire ero tanya saleng joki dito ko nabita makare nasang esor no kulatala magiro tisaka malasa makare nabita becede mo malasa tika mo jo ka jambangnya deniko hadir saja mah. Jadi ini waktu ko macerama ko ropa lima engkama kun resandre ko stian nama sije de mana usah tinggu jallo angkara ka ibu sewa mo kia ada bali bola tas de makara ka magay nasang majampe na ti makara ti ko ilaleng noleti ko majampe na patawi ti muan pak mega tu toma pakor alena di kujasi pak na tawi ti lina na podang kadang janam pene yan ini ibu dan bapak jalalo bu pana upodaki terus terang siama lalu ki bali bolata siama ki bali bolata apa itu bali bola macawe pada sila surenge aro bali bola macawe pada sila surenge ribancina bali bola sereati temaguna mu ponco kilo langam mo kurangi dalem peku carana makare mo ponco lo langange basana kato mate mapakwe loki joka nalaba ni alena sa aja no joka ya laba ni pak konita ka matu nak biji ka aro mo ponco lo langeta yang kedua tak kurangi daleta ko mak baca doang matu magere bembe patu ni sina batu ni memang masuk pun are jukuna dena na emang bela ni juku apa agar. Nah ini hadirin sidang jamaah. Jadi nerima kana rupa wakasingi agak senang tolesu hadirin sidang jamaah. Alena Pak Darwis maka kuange ibu dan bapak ifakedo fanakedo fokona de nule chamme alena ichammini. Jadi tafaratikan ibu pana maka de onro nalino maka kuange nulle idi hadere kita wi aswewe baja idi sina hadere aswewe ye aswewe nulle idi chamme to matewe baja idi sina chamme taw ya aswewe nulle idi mantara itawe lokari ko buru baja idi sinantara tawe lokari ko buru magang dega misengi alena makade upaku mate cumang hadirin sidang jamaah perlu perhatikan makade sedangkan maka kuang ibu pak neneta Adam masabuni taum matena de pagagal letu asuri mondina pola taala jadi ya lalu rota fikiriki ibu dan bapak makade mitamimon rota kuku buru daripada mon rota kulino aro Pak Darwis 52 tahun umur nana mate itu hadirin sidang jamaah makanja muar makareko penuh ibadah ya rumah akan nasanna biasa risesena umur rona pakewe ro 50 tahun lebih apa makare guru tak kufata pulo ni tahun umur tak na depa to sogi aja na talelung ya sogi reng pakasinga man ibadah tak nasaba
yaitu ngalangan na yaitu agana sana umurut na umat na nabita papada nabita 60 na 3 tahun umurut na jadi ko pataplo ni 3 tahun umurut na de pata sampajan ni 20 menit lalu tahu tuh dan ini ibu dan bapak dari makuan naro ade tugaga nalolat taweta maricalori na kubur sangadina sampajang ibu dan bapak paling terakhir ibu dan bapak iya ropak kutanana mungker nakir aku kubur kamanang ngiko sampajang 5 rupa mi bawang pakutanana mungker kukubur Insya Allah kamanang iku sampajange bawang baliwi aga na pau mungkar nakir komate ni 100 meter pangantarata aga na pau marabuka niga puamu ya ku taka bere tak baliwi Allahu Akbar baliwi noro sedi itu man nabiyuka niga fale nabimu syahadat tak baliwi tatahiyat baliwi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah na tu baliwi ibu pak nomor 2 yang ketiga maka si man imamuka niga fale akacuramu maka deki Al-Qur'anul Karim alhamdulillah baca kota masampaja itu suratul Fatihah baliwi pakutanana mungkar nomor 3 maka si matu man kiblatuka niga fale angolomu mangolo oreki masampajang Allahu Akbar nasaba deka gatau mangolo walau masampajang sangadina to jangan mangolo walau to masampajang itu hadiri saja maka si mungkar nakir man ikhwanu kaniga bale salaumu sahabatmu kan sini masalahnya sahabatku mana jadi kan roh hadiri sidang jemaah lena pada ruis idi ro keluargana sabaraki betonna nasaleki keluarga tu angkat tu hikmah natarung ki punatala kedua kiringan ni bawang letu tu matu insyaallah apa makanya Nabi tak laulal ahya ulah halakatil amwat benengiri gaga tau tu maresa manang itu matewe makin maresa de gaga melo duangang hadiri sidang jamaah jadi elo duangang salah letu hatu aja kamana kama pahas si makada dena letu niga makada tita gah pak kubur pengewangi kak makada dena letu tas aga masabar letu apa kami mah tutu maka kuade na tapal ko yang ngajingang itu mate dena letu kare makarkani makada na saya makaraka tongang kada iya makaraka kira-kira tisa kada letu makaraka wisang makaraka yatosiku ya makaraka letu makaraka tosi tisang letu nah makaraka loki kan misang letu kana makaraka loka makaraka mate ki jolo ya kiringa ki aku na letu aku leso ko mapau upancing maka dia agak tahu sih misalnya makan letun maka adik lo kok misalnya dia letu letu nah maka dia cara angkat mati kok jolo ya kiringnya kok ya kau dia letu aku leso kumapau nah saya pilih semapau kumati nih tuak kada ini hadirin sidang jemaah jadi nerima kon naruh bapak dan ibu alena sila surta bapak Darwis de tu gaga narenwang sagadina kiriman mani poleri keluargana idi wijana takiringangi suratul Fatihah ya rega kok kafale dale ta alengi anak mengaji mega tu anak mengaji kuewe ibata megengi 30 geso hadiri sidani kirima yang paling bagus kepada orang yang mati adalah bacaan Al-Qur'an hadirin sidang jamaah magai wedi ngaman aku toki romatu ko mate ki nasaba i hadiri sidani nadega ga kirimat tak maresaki tidak ada itu jadi kalau ki ini bansanan kata mateta aku maka uniakan ngi patatap palana baca Fatihah aku ku ambo ku tapuih asanna itu asanna tu kare menurut guru tak itu alamatnya ya kode tetap posana tegi lo latu dia itu kode gagal alamat nama kiri tadi latu lesu tuh itu karena maka tidak ada alamatnya hadir jadi bapak dan ibu ini yang ke nasalai keluarga taye Pak Darwis sabaraki nasabak mage elo duangan ni bawang kira-kira dosanang ke purna papole ya dam pengemaneng kedua sininna decen nang ke purna papole becu togi batu togi iya naritu natari malam pui pung latala yang kedua yang ketiga puang sininna decen ke purna papole batu togi becu togi tapal lapi-lapi ngangi puang insyaallah letu tuh hadirin sidang jamaah jadi terima kasih ropa pas aku hadirin sidang jamaah
maka dewe aja lalo nang kamabangka mon rukulino tengarangyan cajingata pole kue si teti ipanca di darah si teke juku si teke napa ya dokor rebuko aja nang kasombong nang karena waram parana tanya nutta itu anu namana pung taala hak pakai saja bukan hak milik hadiri saya kang katego muruta itu bawa tak pakai karena makai isa lemana mua hadis namunya wata nala itu pung taala matu hadir saya bapak dan ibu mudah-mudahan kena bapak pung taala dituju naiding ke mereka karena masih ada acara di Singkang risisena iding ke mereka sila patogi dua la patogi risisena cara mata yewe nang kawat dia la padomang ditujun na kehidupan dunia ta aja nang kasombong aja nang kamabangka aja nang katimat tampo-tampo mon rukulino lebih kurangnya mohon dimaafkan kalau bila tu posada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.